Meya w'orurembo rwa Hoima Brian Kaboyo wabira kwasire ebendera ya NRM omukarura katirwe birabiro na biro kwezoku agasingo wa Independent Edward Singoma otwira speaker wa council. Kaboyo akatungo bururu kenda 552 kandi Edward Singoma akatungo bururu omutwaro gumwe 10 rushanju na mwenda konkana jangwa karura aka tikaratambwire mu mazima no buringaniza kumbagambirege abantu kukoma na batali mu register ojike ite akaruka itu tikawerenka ka division akaruka ite abantu abakomera na batali mu register bakaba bayingivu kandi enamba y'abantu abakomere ne banti yito kyonko ballots buli bwingi so ekyo kirikimu habizibu ebyabayiroho. Kaboyo na jangwa bebembezi bakamurubatirira bamunagise bendera ya NRM. Kenku gamba kirenti at the moment nkugenda nebikozereki ebiro categories kugenda nebikozereki nebiroho kandi tonkane ndora ensobi nambali zibaire tuzitegereka omusana kyonkati tinja kurwana nokoraki nokulemesa site kugenda maiso. Brian Kaboyo na janka Hoima City bine bizibu bya kasasiro obutagira byoma byo gukora enguto no kutunga sente za harengo rwa municipality. Kyonka kandi obundi tubana challenge icyo kubanza insimbi tizikuma revenue tekuma kandi division kuyamba division koro yakozereke akwati at level ya itu division zozi na kutabara kasasiro so bait nabo kusanga budget tekumara. Gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.